Shalom, selamat pagi Bapak yang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita rigapan siganu paribata bani panurang suguton. Pasada hita uhurta martonggo hita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang seno kuriatas. Ida kuriatas peham Bapa duhor doham bani haganupan halak. Namar dilo-dilo bani kuran mo na mapasingin. Asy bani panurang suguton pe sangga idiluhanami guranmu papasing ham hanami janah paikat hamanami marhiti hatamu ase ibagas saganjang neron barang ahape na sior-sior jonon nami tetap mahanami igoki malas nihur na humbamu jana ibagas sondang haliharoni hatamu nama pasingin ibagas goranak muton Yesus Kristus nami jalan rapakon tonggo namion. Amen. Bapak nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus jape na siyam marianan bani panurang sogoton na buhi isisihanami marhitihon ni channel YouTube pon hatani ne bata nagabiri kapan sigadu bari bata bani panurang sogoton Rabu tanggal 10 April tahun 2022 ay mana tersurat bani buku Psalmen bindu pitu pelopat ayat 2 nama katahon sonon say ingat hamma kuryamu na binakuhonmu humbani saparinari na tilubusmu gabi bangsa perbagianmu duluk sionon na ni iyananmu anggo jupah ma ibagas perguluhanta sitaronon na bagal na parngit bahkan na mambain hita marpusok ni urbagkal totu parutulunta aima ijadu nani Tuhan sonahadu nani ne bata boy paluakon hita humbani na masaon sonai mabani panurangi jia bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sanggah roboh ma rumah panumbahan na i Jerusalem bani kurang lebih tahun 522 upitu paima tubuh Tuhan Yesus gabi perutulun na bagkaldo ay bani bangsa Israel halanilang buhi besidea manombah ne bata i rumah panumbahan ay tapi marhitihon ni na masa ay sihol patotapon ni ne bata na parlobe sahali bahasa paroboh ni rumah ni ne bata na i Jerusalem ay ma halani dosa ni bangsain sedo halani partalu ni nebata ibahin bangsa naligan napaduahon ay ma ase lambitakas bani bangsa Israel marsombah hubani nebata lang bani sada yanan tumang tapi ijape boydo sidia marsombah hubani nebata janah napatuluhon nebata sihol mangarahkon bangsa Israel asitengir nihur ni sidea lahu marsombah hubani nebata tubuh humbani panggorani uhur naborsi asion mahumani na bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus bani minggu-minggu panaronon ni Tuhan Yesus ibu bayi hita porini petongon masa parutolon atape hamaholon ibagas parguluhanta sigano pari maningon do ipausih kita ay tene songon tolor dayok asibuy gabe dayok janah keluar anak humbani tolor ay maningon do tene roh humbagas janah mamosahkon kulit ni tolor ay ase sonai mahumana irapkon ni nebata ibagas parguluhan ta marhitihon ni sitarono ni dopak kon hita ibagas parguluhan ta sigano pare ase ibagas na mandalankon parugamonta langbe halani mangihutkon hasomalan langbe halani mangihutkon aturan langbe halani mangihutkon tradisi-tradisi tapi haporsayonta pangarapanta luar humbagas uhur tang naborsi artini ay pangarapanta
keluar humbani kesadaranta, Rossi humbani panandayonta, bani hidup ni hurni nebata. Aima ase porini petongon mandopak kon sitaronon hita. Tujuan ni nebata humbani namasa ai ase hapor sayonta luar humbagas pengalaman iman rapakon nebata. Pengalaman iman mandaihon hinabagal ni pambahenan ni nebata. Artini ai hapor sayonta maningon do manlubihi humbani pengalamanta. Hapor sayonta maningon do manlubihi humbani ahana masa. Ase marhitihon hapor sayonta mahomani songon panginduan ni parpasalmen bani pasalmen 74 on. Sonai mahita mangindo hubani nebata sangga ibaga sitaronon ase totap nebata mardingat kita kuriani ase nebata totap mardingat kita kuria nadop ia ini ase nebata totap menubus kita kuriani nadomma gabe parbagianani na ni yan koni nebata ibagas parguluhan ta sigano pari ase sonai matongon pangarapanta nebata marianan ibagas guluta porini petongon bagal namasa sitarononta parutulonta maningon do totap nebatado syarap kononta na marianan ibagas guluta asimonang kita janang marguguh kita mandopakon pamaholon sonai age parutulon apa parlajoan na mandorap parguluhanta. Amen. Martongko mahita. Ajari ham hanami tongtong bapa marhite tondumu nama pasingin. Ase songon juak-juakmu bani panorang ijia. Langbe sukun-sukun ibaga suhur nami. Sadihadukah nari roh pangurupionmu. Sangga mandopakon parutulon barang parlajuan hanami. Tapi nini hanami matongon ibaga sapor sayaon apa pangarapan nami. Ingat hamma hanami kuryamu bapa. Kuryamu nadop tinobusmu. Kuryamu nadop ni ainmu. Kuryamu nadop gabi iananmu tondok. Itongah-tongah ni dunia on. Ase marhitihon ni pangarapan nasunin matongon bapa. Lambin marguguh kanami. Jana lambin itanda kanami. Bagal ni pakkahulongimu ban nami. AGP sangga mandopakon sitaronon hanami. Ibagas guluh nami si gano pari. Maritigoran akmu ton Yesus Kristuan nami. Calama nami rapakon tonggo namion. Amen. Jalo hama paso-paso humbani Tuhan na batata. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata bapa. Apa parsoran ni tondoy na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mo ba't taganupan? Bapenang nalongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Anduhar masaganjang ni reon. Anggo adong. Marbagi-bagi parutulin do pakon hita. Ibagas parguluhanta. Dingat kita ma. Nebatama tongtong arap kon hita. Marianan ibagas dirita. Marianan ibagas parguluhanta. Asi marguguh kita. Janang marhomonangan hita. AGP sanggah mandopakon sitaronon hita. Horas